Hei vo India chuanin thil dang deuh hlek COVID-19 awangin pilawm zualin a fa kar hi mi lek a boral sana a fa te pahnih le a pasal ti chuanin in lo hriat tawh ka ringa ti chuan zo inspiration ten an mani tangpuin an ve bur an hun khona khami chungchanga khan keipo in ka channel a hian da lan ve ka du a lo enchin khotang khami tan han hun lo mangang Pibila lom zuali hi an pa pula shir janganin kumsang ni som panga khan anin neya. Tuna hin fanau malsawmna duom tak meichia pathum lai mai an nei to ni. Ramhun sauta anu le patenen chuan an ko sahowa. Anu hi elarema sui parna thok ani a. Apa ve thung chu pheikok chia te siamin awa kwal thina. Amai ro chu an pani hianin COVID-19 awangin an hnan chunzom thei to lo ve ani. Meni som pakua kumsang ni som ni pakhat khan pilom zuali hi covid a positive tian mu chuak lau maya ti chuan anau pai lai nen chun zetem sia dalu anitani anau pai chu anei hun tura doctor ten an soi a thlen main damdoina chuan avei ta lau maya ti chuan doctor ten anun na ta na poi thei nia an chhe dawangin April ni som ni pani khan an zai chu sakta ni nautenu hian an zaina lama thi sen hlau nuala Suba ka thoa le COVID-19 na ataksa lan su telawangin achaw tak zetani. Nautenu hian afanu an zai su atangkhan ni khua a sheto me ulova. Tichuan ICU a oxygen le ventilator mga thok tir ni in doktor te punan thei to panhan suwa. Amai ro chu anahi ana mani. Vandoi tlak takin June nili kumsang ni som ni pakhat zandar kuale chan ve khan afa me se pathum dele apasal te chu chatuan ram alo pan santani pilom zoli hian afanu mel amuman lova afanu pon anu mel amuman tapik lawani anpa chu suman har sat awangin Delhi asum tuak turin anu puidam chalai chu nakala Annu alo heti taka chuan lo ho tumin a inbuat saya mase lo ho na tur poisa anei mei silowa ti chuan mi sumpe khom mang chuan alo ho ta a aizola in quarantine zo chu afanu pazok alo covid le zelawangin tuna hen triple C an pa fa chuan anom me kani chu heta hen ting anom top mai boksi nang la chuan inu thi ti poisa lo in mutui em mai boksi Tenu, ay hinakin ay harhon ay en may doon niya. Ihatlay yung kasil ngam tlo, lau siya sil tur chabon chak na kanay silawa. Ihoy hay mel tur lay sa tiyem lau mel tur ka mong ambok silawa. Itay hun ay en may doon niya. Nautenu pilom zuali hi voin June ni nga kumsang ni som ni pakhat khan ramlun south thlan muala William ani a. Thlan mola hian apasal le an me se upa berte chuan an nu ruang chu trap chungin an vatha liam ve thei shamani he thil thleng hi arun thlak tak zeta hetiang thil hi tu chung ko chunga ma hian thleng to lo se ti hi kan tong chaina ni Michanem ngai engemaw zate chuan zo inspiration ron be popin an puala ve bur khonsak turin rotna an lo thlena ti chuan an dam do in bil turte naute hnute man turte le ainen kolna turte a u naw me se dangte in tunnun na turtal kan khontlin thei takin ti in be se na ne an pualin ve bur kan lo khon le top mai ani sumle pa ya I lo chan puirem chang ri lo ani pon an puala heng YouTube, Instagram le WhatsApp lama kan post te min lo the dar pui ve turin lo clear tu zong te an som chewani Ti ngai na dang bang kom to chong lo ma
kan ro te to mai don ne o kha chung ha kan video en ang khan ya vo in chu han soi zawa han soi thui cham tur kha kan ei big lawa ril road ne le ya ril thin lunga na vong bunga an mani kan me shat le kan me shat le thian thati ni lo ma se tun din hun en hianin ril road dina mi tuit la lo thei lawa ti chuanin description a khan a link ka khanin in lo lu tanga ti chuanin chanpuina pek dan tur engkim kha kha khanin khami zo inspiration kami link ka da hianin a oma ti chuanin zo inspiration te voina hianin fak an phuwa midang tan an luang liam na hunrei ta kalau ti to mo mi har sa jok ti le tan pui ngai te atan pui na thin hi ro pui ka ti a kal le zel da tura du sakna ka lamba ka pathiam mal somna le tam taka dong le turin du sakna sam le ka lam buk ani